Alright, it's Ankole Media thing this call me Sparks and one savage on it. It is over to the kuherezaho a story of a man kandi ntwebujana no kwebaza mwena bakutureba okwe abakutureba na munonga abari mu Middle East abari aheru mwena abari abroad. It is over story je abaretera ne basa ku picking aho one or two. Yes, so umwamo ta Ashaba Vian owitu nikiruhura aho bakwita kitura omur kashonji enhonkurire kunkate ninturo muri mbara bakata aho bakwita kakoba. So umwami Vian kurga kiruhura kwija kuzumura imbara kikizire kubaho kita like katanduko kugira ngo plan yo kwija muri imbara akwije muri mbara kitura kiryo kirozo canje nobo nabenkira muto tukatwiza of course usanga nibakugira ngo hati ebintu birungi biri imbara orenga nkamotoka zikuzambara abanyabuzara bije barije bakoruga mbara so nanye nafune cyetingo cyo kugira ngo kundu banakuzire ningashi nashizobwire nanye ndanturiho muri mbara uko waburi uko mcharo like life yakabireta mcharo kobojo igomma kamarungi sente zikaziro ninga kaze gomma kagita gabri nyowe background yanje tinkagira nti ekabero nonje gakagari ekere family middle class nibajeta middle class mu gujungu okay like an average family abo kubito tukakuraho na muzeyi witu mama wita katwarwa ho bucirikare tutwakura nawe so nkakura na muzeyi wanje nabo nkuzarwa nabo banga wowe kuzarwa nabo nozarwa nabanga turuhe namba mpango mnonga ntubasa kwika nkiko na babiri konka aba mama turi abana mushanju haza ninye ukubanza so mukuru kwe yango kwa tugambe it was an average family. Did you go to good schools in primary what Ankole amashomera gunashomiremo omukirase ziza hansi gakagari yagaga burijo nka primary nkashomera hori yoko mucyaro okwe kashonji kitura bageta rwe mama primary school no nashomire primary yanje yona abakwa it was a church school kandi ya affordable konka kutwize kuna cyo secondary muzeyi wanje no muntu ari kufayo abente by education so yantwara ibando kwe hari ishomero nbariyeti Kotorio college nangwa na hateruriyo nishomero rya mani rya kurakuramu mu mashomera ga hata nariyo no runji. Then high school naza abakweta Montera high school egeri ntungamo no namarire level yanje wakora combination cyo bito combination nangwa were you an art student or science student? Just break it down. Student in Meg entrepreneurship niyo nakorire Montera kuna maze Montera aho naza abakweta Uganda College of Commerce erkabari echantwiro kwe kabaro kwe no kugira ngo nkafunaho ka sponsorship government ikanyambaho bwa max bukaba kubi so naza kabari nashomera yo diploma ya business accounting so nuko kushoma kwanje okwe so aho ntumanya because the aftermath of umuntu yamara kwega ntumangu ne life netangu iwe how was it to you iwe niwe kakano rabaho chikache kozire ninga niwe kamanza watunga mu like obuzuba okufuna umurumo by the way chomurumo nyoti ndafunire murumo akureka omu vacation ya senior 6 nyine ho mukuru wanje wa tatento waka nashomera ha mbara ha masti so unkani ntura na omu vacation niza nakora hona na MTN ubuyabene kore bintu bya mobile money so ate jo experience ya vacation no kora MTN kunagire nakabari still nagumana nkora kana naba MTN cyanyambaho kugira ngo kuna amazirente na no kushoma
kyanyambaho kufuna ka mobile money nkatandika kwekozesa. So tolagiro like a street kuza kubanza arondo mu morning tora you didn't apply kundira ngu turandikira application letters CV okagitwara hana amazima garugoti naho nagitwire CV abokuba nkaba nindeba kasenta kunabe nimfunamu abantu aba applying robwirobwe tubara motivatingire abafunde merumo nsange nindonda akarumo kunoko icyatumira watekate kushunwa because like life bwiro bwinji tikintu cyangwa hi omwana kurga campus then straight out of campus akakanata ntira a business ninga shaka thinking of starting a business abinji they would rather start on a job then ebyo bishaba bitekateka bwanyuma. What inspired you? Ekyanye inspiring ngire ankuko nakugambire on vacation nkani nkora naba mobile money so nkani ndeba operations zabo kuba kuzikora kuba gukora ibintu byabo kinyoreka ngo bafuna makasente so nanye chika motivating kujanti kunda heze niza ku registeringa company yanje maybe mfunela ine yanje ndandike nkore nimbasa kuraka kutunguka kusinga umuntu waza kugira ngo ashaba umurumo tandika mitwari 15 20 so nico cyampira mane abo kuba already nkaba nimfunezo sente ezabandi zibabe batandikiraho ku baheza kushoma emirimo ibabe baro already nkane nzifuna. So esho kawabiri wachimanyile like okumanya ngu a business can even pay you better than a job. Wenchu wagumiza why did you keep in wenchu wagumila campus okagumza muno pursuing your course kandi rukumanya ngu at the end of it all no basakora because mobile money njate kwitaga kugira ngo boyine kitabo cyone. Namazima go mobile money business nubwe kwa business zone nyingi tukwetaga kugira ngo boyine bitabo byingi konka nkoko kureba mu Uganda okuba okuturi okuba at forming nimbasana ko nkubasa kuchitaminga nti note kukurabo mu ishomero hati nyoni ntina regrets kuja nti korona bire nashomere nkaniza kushangana inkoreki ako tukamanya ubwiri bo mission oza kwetaga ibitabebyo so nano kushoma bukuru nchiteganisa so nchikina haniro mu ishomero nkaja nti niza kubanza nshome. So like now hata ho warga campus then wazo mobile money wiza wajugumamu how was it like business ya agenda itabe kandi bitambula jeninga business eke ne mu challenges zayo nkayo konka kuja nkantine expenses nyingi nkajigumiza mu kumara umwaka nkagumwe konka kuna herize kuna bendi aho nija nafuna anti wanje nkamutaya yiri ari bandoko yangira ati bitatu no manya ati nyine muramu wanje atari uko heru ati mwe ni mwabana imwe bashomeri ati mwamwine chance ginchanje na mugikozese. Which year was that? It was I think it was 2015 obyabe na kingambere echo around tinchijukaje konka akachingambira tukuganira konka nyo chance taking of mind hata nanye natandika kuronda passport natandika okukora research abakuza heru nubaza yobata bono bazankai so ati ngoko just wajukoze tukabasa kusharing like one person there in that's the same thought like akapikinjira aliwe process nebiri yatayo kufuna passport because abinje batina na process by the kuma kwa kuteka how long is it going to take then agakakizuka na kugira ngo almusam scammers what is the process like? Nangwa hati obwiro obutwabe onyobuna bene mukora research ibintu bikabikigumeremo konka hati bizire nangwa babyangusi abo kwa buri kimwe hati buri kintu kiri online obwiro bukozo wa LC1 LC3 LC2 manya diso kufuna yo empapura na no kusayiningira konka hati ibintu byona no bukora online yabo kuba passport no wasa kuja applying online kandi harona nabantu abari genuine ninga companies ezikubasa kuyambaho ku applying so hati ibintu byangwe konko bwiro butukatuzo wa diso ozo LC3 LC1 oko kwabe nozomba diso okutukuma Uganda yatina uba kunyurire muka kitkudogo akantu kosoko ino kubana ukatano chomanya so ko wogeze no ko kutakatize kodo bakine oko bokine kare ready konka of course kaka taba karkinji
konkoko katekayo When Kinjo one catch we condemn corruption. So corruption. One mango will corrupt you know we condemn that one or the as long as it's not part of what you should be doing. We don't. So hati yaho then hatu was on process manya watanka researching. Then what came later? Na zone processing nija still na tera antogwe na mbuza nti ntumuramu wawabe no ntebezaho akarabira mu company ki ya connectingaho uri yampereza connections za company contacts n'abatera bakabara Kampala company ejo tinkwanyu bani nkiziba kugigamba konka like tinga bampa contacts zabo n'abatera twakora appointment nazayo nakora registration banyeta interviews nazirabaho nabashashura sente z'ababene benda. How much was that? It was around 3 millions. So as a community tuiza cause mu business ka mobile money ninga ukaba no support from from the parents. Aka business nkanyine mu sente nche zikazita kubasa kwika konka nkagamba hona muzeyi wanje still abo kugira kan hinengere yakunchirizamu na mugambira buri kimwe cyo no kukiri yanje ati okay iwana ore nchikora dekanze kwereza sente balance yabene braho yajimpereza. So abazira benje nindeba like ikintu cyo kuzabana kuzahelp bakuchemblessing because of what they see on TV bakuteba kureba abinji bakuchemblessing iwo muziro kamushoboro taningoka twetoko kumuteka kamuteko tarayi muzee kuna mutira line echo kubanza dekambanze namwe ngambira one kintu eki abantu abakuza heru aheru ya Uganda life nayo ninkiyo mu Uganda kureka there are some individuals aho kwika nka families zimwe ninga companies zo kushanga zitari nungi konka life niyemwe nyeki cyo kugira ngo nuba mistreating abantu tinda kugira ente nuko kiri abo kwatinda kireberiyo. So buri omwe so tujya ngo buri omwe nukwari hina abantu abagireyo bakabaje kandi munonga kandi n'abantu abariyo ubutakabasa no kugariza hanuye. So hatu mzee bya wamushoboro tijo wacu mushoboro ngama ko kuwangamba no mzee nkamugambira no mushija open minded nyiki yangambira kanje ati wana orengo ncho chukukora nyine support yawe. So ati myonisha tuwazi twala Kampala wamazire kuza interview wazi sashura now what sashura kuna irize kuzashura bambo bashoza visa yanje bashoza ticket bangambira buri kimwe cyo no kucabenje genda nazayo natemba inyonyi nazo muyangire bakete Dubai. So Dubai ubutia utakarije kuno murumo kano manye kuza kukola like ninga bakakutwara green you never knew about what you're going to do. No umurumo kani manya abo kuba bano kora interviews nibakugambira kandi no bwirobwe abakoze interviews bakabarga kuriya bijaho mu Uganda bakubuza buri kimwe bagambira conditions zeze kuriya. So atia wagende nyonye wajitemba waka Dubai nensinsia what was the experience like hatu wakayo abantu ku environment bene different kuruga indekateka yo abotakarebaga from the day we are born. How was the experience? Experience ekel tafu abo kubanka hikayo nashanga abantu echo kubanza ebyo kurye bakoza kuriya tibyo tukoza kunuya echo kusanga ntukozesa ninko mucheri na ninko kukonke bindi no shanga bakurya chapati zitari ziti za burize tukumanya zitari za Rolex. So embera yo kurya ekegumere umushana kashana nkinjimwa kuriya bine sama kuno yano re twine season zezo konka kuri bine samu akashana nkafutera konka with time no ijo kamanyira. So nkashanga ebyo nibyo byansingira yo kunchallenging nekindi no shanga kuri yo gukora kuri serious koro ino kora 12 hours esha 12 nizezo to inatewe personal kano kora mu rumoki nyo omkubanza nkaza yunkani nkoro mu factory akaro factory
nekora ne repairing generators so nyunkangire nkandi munkaherepa nkani mbayamba habo ba engineers abaku repairing generators nubona abene nyambaho. So hati then hati ibyo kubyama bakabije bitakuwa kirewa akwita ntuma kuno wano izo mtauni mbara byo tumbanze mu mvuna yakazuko kutura muninga ndangira akazukari hati yo kagenda uburaro kano kitwazo kozi twamango kano koro mu factory kutakora mu kiyumba. How was it? Hati ko kayo kuriya ningashiko kuba no kubura hanuye kumukubana mukora interviews bakushoborera bakujya mu company yo kuza korra neza kwereza accommodation ekwereze transport so company ke naturaza itutambuze twaramurumo umwabazi tugaruza ebyo kubyama dene byo kuriya twamenye cyo kubyama ebyo kuriya byo kwano yetekera tugura umuceri ogura yakakoko konke byo biri cheap kandi nibyo byo kuriya biri cheap kandi bakatari ekitoki akatari karoki ekitoki tokachifuna kureka hati ebintu byizire nibiterera no shanga hinabanya Uganda bakubana bazayo munonga no shanga bakutwara ibitoki ushanga cyakwanguhira kongana bintu bya expensive so ati kwano ryinko ko burizo hano umuceri nkandi nkoko ndi umuceri ati itojike kuno wajya ngo niyo biri cheap ito kuno go mundu no twantureba ngo wasera mwakanje hati kandi nobundi nakujya nti ebintu bikija byatereramo hati ebihimba no shanga bakubitwarayo konka no shanga bazagura kilo y'ibihimba eri kugura umusente za Uganda kilo y'ibihimba erugure mitwaro nk'eshatu so ekikumanyisa ngo omuntu ari kubana ari ibihimba nahine makasente kandi ushanga ingoko negura nka kiri 13 ninga 12 abari abakutureba baza kugambira. Ladies and gentlemen, that's how ironic life is. Wachanga ngo kuriye bihimba kuriya nico kiri. But anyway, so atiya twaga milzi so kore imirimo ikerieta kandi bakwenda because ntutunga complaints from people kugira ngo kwahera gumere aheru tagumere kureka iyo nk'umuntu no basa kwagumisa okuwa hareba ekintu waze ukamanya ati nyenda kukora sente kandi ngire gukora taka kugumira nyenda kukora sente kandi ngire gukora abo kube kintu kigumere no kugira ngo you work for long hours tugenda tuganira mesha 5 isha 3 tukuza gukoresha 10 no kwa non stop kuriya no ino gukora non stop ukashango ine break edakika 3 wanoza kuriya chamushana break edakika 10 wanoza kunywa ka breakfast. So hati washanga mukana mkola like mukana mukora every day ninga shika because ni mankuriya sande taba kujembresa ngo tujembresa inga kunuye mukana mukora buri izuba mpaka routine ko yabere guma no ino gukora buri izuba konka no shanga abamwe mwamwe ni mu day offs shanga ko mu wiki izuba rumwe ndubasha kubura wakashatu ndubasha kubura wakana so kuriya izobe ryakuberinka yakuberinka weekend nka kuno ko kuri Sunday weekend mutakora abinji kuriya na Friday konka aho kugira ngo abashaba serious munonga na Friday no bana bakora no shanga rukora so day off no ginemu kurugira schedule yanyu kweri nabakoza bibine so no asakushanga day off yawe ringo rwakashatu ndije ringa Monday abo kuba bano bakora 24/7 so churujuru kumanya Dubai so hatu was at Dubai abana ko bakoza Dubai like mbeni ndeba because no ma media kija tukizirwa media like there's a certain aromwana batwire Saudi Arabia for 7 years ari kusenchura muzire sente muzire kuyaza kusanga ngo tarine sinte kiya kurire na kimwe so yukuwa biroriyo iki kintu kutaka kiteka tegwa kasente ka ukano katwazota. Sorry if I entered your private life, I'm sorry for that. No na cheche ni mbasa kuchigambiraho nanye hine champikireho konka nyonka gitwara nka lesson abo kuba emyaka ebire yabandize nkakora kasenta ko nakozere nkuko nakugambira nkantwira nyine kiroto cyo kujya ngo nanye nije oshange nyine ekinyi no muri mbara ninga shindi kutura muri mbara so abana bagamba capital city Kampala hoya konka nyowe kiroto cyanje kikakiri cyo kujya ngo mbe nanye ninturaho muri mbara kwa niyo nabe nkuzire nimbura so nkagira munywani wanje namusindikira kasente ndikwenda ngo tufuneho akaprota abo kuba ubu nabe ndi vacation bakabajya ngo prota bwa kateto kwe ngo no basa kufuna akaprota ya sentence
so nanye manyangu omyaka ejebiri nibasa kugira itaka nafunayo. So munywani wanje ogwe namusinja akasente mpora nguma nimusendikira buri myezi nk'eshatu ntereka tufunita kakatete sente tutensa zakira buri myezi eshatu nguma nimusinja akasente konka kunafunde vacation bwa nyuma myaka ebiri kunagiye kwija gaya kanyeshereka no kunyeshereka amasimu ganje yagasharaho akasente yakarya emyaka ebiri niko wakorire obusha. So icho chikamara mani konka chikanyegesa ikintu kashitwaza uta because nyowe nindeba even na nokurumu na umwana nahereza site one day nakora wari umushara emyaka ebiri nobwire bwinje munonga yuka chikipinga uta cool because umushogo uwinyana yarire sente kuyamazire yayita yayihobuto yuka chitwaza uta cool kurawa ati kanshenko wache uziyuka che uzote chako ichatumire washara muzindi tinda chefugize konka nkaba ntine cyo gukora nabo kuba nkiza hano ya Uganda nkanyine vacation y'imyezi ebiri nagezaho kumuronda nagezaho kuzombya amateka ya ibintu byarema kandi sente zikanga zinga sente zikanzika nka miliyoni zinki 15 abo kuba tukujya ngo zinabe nkora zona nkazimusindikira konka ezimwe zinakozire nizo namusindikireho tinda cyehugize ningashitse kujya ngo tukiranshasire konka nkagezaho cyandema nari mukundazi mwihiho aho kwa nindekateka n'abakatazine kandi ndebanye no kongera amezindi kuza kumfuna kandi nobwire nkanyine buke so nicyo cyabiri hecho. So hati ya emyaka ebiri yamazire kufa busha, did you give up? Tinda giving up abo kuba nkareba ngo nkafunaho counseling kuri gumbantu mbanyabuzare umbanywana banje baja gumiza mugendo ukore ikindi konka icyo kachikwegese. So konka nanye hataho nahura mu entekateke ndijo kandi ikindi icyo kintu kucha motivatingire na hate chikanyamba abo kuba nkatwara ubwire bwanje najya ntakasenta kundabe ninza kuba nyine ninza kebikira nkigura bank account nkanta kagiguraga naguma ninkatekaho kuri ya sente no basa kuzinduka mu Uganda bank account yawe. So nagezaho kwengeginga na mzee wanje wenyine kunabe nje kinkwenda kora mbanwe nabirabiza musente kandi nabwe mbanza nakira muza kunuya namwe nkija nhon chikija cyanyambaho nija kunuya kakoba nija na aho turi nija nagura hitaka kunaguze hitaka wagarishire yo bitabwa muri imyaka ingayima twagaruka yo for the second time warugum vacation yawe myeze ebiri hato ko ija muri imyaka ingayikuja utakashira kugura kuri yakako. So ati kunagireyo ikinde cyanye gisi kunagira vacation y'ina gambira after 2 years ataho nkagera ntereka buri mwaka ninza kugeza buri mwaka ngumenteka musente zanje konga nkore iki nije hanuya ndebe kugendo misho neke ndaze kora mbe ningora ki ninjamanye. So buri mwaka mbe ninjije. So hatiya wija weka kakuba koze ni ma plot za munu zisera munonga. How much was the plot by then? A plot ya 50 by 100 abo kuba ni nabanze guraho ekeryo millions nkajigura millions za 22 by then so bitu omusara gokago baguruzinga hii kwa kubota ku if you don't mind me asking omusara kagwan gwingana because me na bini ndangu nesente nyingi munonga. How much were you earning? Omushara kagutara mwingi ekiryaho konka abo kujya company na bini nkora ekintu ekinye nakuherezeho cyo kurebera no basa kuba hariho company nka Ankole Media orukora Ankole Media konka ine contracts na companies ezindi. So iwe nkomukozi wa Ankole Media
bakusubcontracting kuriya. So ati company inabe ninkora bakana bagita Grico no bakana bagita Chubiji konka erukora company yaba erukutusubcontracting mu company y'abazungu bakugita Grico eje inagambire yabe ne repairing generators z'amashanyarazi. So ejo company ikane twereza mu bwa allowances yonka yo butari bw'umushara. So okosanga no oyino umushara goshemekwa nofuna konka nabariya kugira ngo bakumotivating umukora hine sente zibabe bakuteraho. So ubwo sente allowance obwo gumano bika paka kanina n'ikintu cyugumire kubika sente. How is it spending that side? Spending amnonga ni spending by the way kuriya to spending wabo shazire mu ngota spending kureka ajurute nanyu tirikanze kuchakaraho wazo mkuchakara nchachiri expensive wabo kuba life kuriya ri expensive no shanga wajo tirikanze out no buku jote kanze mu restaurant ya Africans usanga waza kugenda transport ezuwarya na nukuza kugaruka ushanga wa spending nko za Uganda emitwaro nka 20 yagenda. So echo rukora uko ushanga bahiza nyuke nabe nkora abwo batukurya ngo buriyo mani cyakora kuba bahiza kunshashura umushara nkanyihire target ngwata sente zinyene zona bahiza kunshashura nazi ya ATM mbanza nsindika account yanje kuno ya mu Uganda then ezasigaraho ezo nzunda spending abo kubeshe kinakugambira kikamperezo cyukwega so nkayihereza target ejo kuyabe mfunanta umushara mbanza nziheho umuryejo sequence yo kwija umwaka gwaho ukamara wabirjoshe mwe ningana atari uruzagaraka yo kire cyamara imyaka ingaho rukora that routine. Hati kuna herze nija nagira projects zinatandika hano yo muri Uganda zo kombeka nashanga nyino kubandu nyino kumaraho bwire kane kindi na family nyino kugiherezaho bwire abo kubanga kanafuna umucyara. So najanterekanyize cyumuntiza last year 2022 kurwo bwiro bwe nahatantanuye. So kuri 2022 right now uko kwa tugambire hanu yango kutwatwa harebere ntureba all these constructions unaho bitireho like kuri rwo maka ningo ko turano bitaho within the due course bwabo cyuri kuri mu nabwo cyari hati kuna atandikire kusaving obusente ko kunagambira nabanza nagura hitaka kuna hedize natandika kombeka mpora konkandi kureba ngo ndabo mbanta bari trusted kane kindi buri mwaka nkandi ngunija narebe kikugenda mu misho. So ebinji nkabitekaho ntakagarukire konka no kunyizire nagira binayongera. So since last year now right now because tani bangu tocheza heru nko kwashigamba like waja ngo in projects. So which project are those byo kujangu bya keep injire kugira ngo you keep around? Projects zinyine neze zo kureba ibi muri nyombeka nyine amaju ina binayombekire igiye kureba aha hari heje noza kugireba harona nije ya ruguru nizo projects zindumu harona jogunda ati haro abantu abaye motivated nkabanywa abantu ababe bari close to me bakaba motivated kugira okubarebire kinabe ninkora abamwe kunagarukire kunuya nkandi nagwo kugarukayo konko umuntu akujya ati ataboje mu vacation rekanku sindi cyaka sente kanje nanyusiga wangurira yora birumbantu abo abagurira itakaniwe ongurireyo. So ate ibintu ibyo nshanga abantu binje batandika contrastinga bansincha sente zabo abandi bajya mbombekere ndabiro mu engineer zabo buna abumbe ninkozesa babombekere. So hata nahiza na forming team yanje na engineer zabo nabeni nkora bankora projects zanje twatandika ku company your construction nubageta Shivia Technical Services. So konka abantu hata binja butukombekera wafuno bwire niza kutwarayo site says tuombekereho abantu abinji clients abutwini naba nywano banje babe barukuriya abakumanye binara biremu ningashe bindi yo ninkora
nibwo tukombekera kuko boyine site yawe ninga shuru kwenda guritaka bans tusindika kasente tubaguritaka tubakora plans tuba verify ingiritaka hariho baseveya abo tukoragana nabo tubombekera. So ladies and gentlemen, ngokumwajura Severe Construction Technical Limited, is it? Technical services ya kumwachurira wari yo kwa heru maybe niwe utinire kutanga kombe kotariyo no basa kuba trustinga bakombe cyera kuba uki yabe yarebere takayenda kira byo mundijo kandi manyangwe gene scenario yibinji mukurabamo. Yes, in scenario because abantu binji ndani ba complaining about the same thing mutu na yata kango meneka kuranda kabika hundi izere mbeno hona atantera kombeka, but me I see it's better kugira ngo na wabo ryokwe kabano yembe kugira ngo wije bona uwashitira indangu it would have been better. So hati ya watandika ho ngoko watu tugambira lati Severe Technical Services numukora cyenyine amataka gunga amataka ukombeka numutwaza Severe Technical Services ekitukora ntugura amataka kandi ntuguza ntuombeka ntukola land titles abakwenda kukora land titles nkuko nakugambira twinema abasaveya process agent jukora. So hati yo muntu ryokwe yanda ruguza yanda rugura yanda guzita ka kugurita ka kuombeka ngasi pesa numugurana na like na nenje zuko bazawire ninga numuombeke zanyu zenyu ntuombekezi tuzonga. So then umuntu ari kugira taraba kwabinja bakombya construction hari ukubana ndagurenje hwire kugira ngo ayije byona shange buire prot intaka enzu byona ikintu mukikoraho ebyo tubyinemu nabyo on plan konka tukatanje kuchikora kugira ngo tuombeka amaju then tugaguze hati tukirya ha kugira ngo tuombekera abantu abakwenda kombeka konka with time on plan tukinemu ntuza kuba ntuombeka amaju ntugaguza abakwenda gagura kureka hati ntuombeka hina amaju gutwine agutukombeka nagunka go kureba hwanuya agukupangisa abakwenda kupangisa gutubwinago konka bo kuguza tukagatandikire kugakoraho. So ati like boko watugambira hariho namnonga abana ababari hero like they need something like to motivate them kugira ngo nayana ija like I think about a business to start ubabuzo kubona bayiriza abantu buburubuwa kugira ngo right now na wari hero niyo kawagire hatorgireyo yarebe cyori with the Severe Technical Services inareba now no habuzo cyo boyinira umuntu uri kutureba uri hero because abantu abinja kushaka kutureba nabari by the big ups on yourself guys. Hati obuhabuzo bunkuherezaho no vacation yafuna vacation oyije hanuya okore kintu cyawe uri kukireba abo kuba dushime kwa nokora miliyoni 10 okazisindikira abantu bakazirya batakumanya haso yewe uraberemo uri kugira ati nyoti ndateke miliyoni 2 za ticketing ija so icyo nkiba kigwiri so nyoni bahabura wakora sente zawe teka mu ticket oyije hanuya orebe cyo ryo nokora ningashi funa trusted company ekore byo kwenda kukora then ogo muntu watekaho arabe kurebere abenka supervisor ajari kugenda omisho talking about is trusted company Severe Technical Services yo how trusted is it registered Severe Technical Services and a registered company in lawyers in surveyors Kandi it is registered by government of Uganda. So ngokumachura it's better because ataho not in amkwera recherera kona turi byabafere turi it's a registered company. So then chashige chabure chabari hero then abarya haba takagenzere ninga shaba kubibarabaramu abakubibarabaramu nyoni mbe encouraging wabora hano yo mu Uganda okare ibintu bitakutamburaje wafuna chance ninga way out genda hustling abo kuba nabaza kugambira bamwe ngumanya ngo tukahurana ba streeting amanyaki konkanywe
tinda kirebereho abo kuba tikirampikireho kandi hine nabo nkumanya abariyo abarije kandi abakora akasente kabo so wo ryaha urukurengwe ibintu bifutamburaje tambura mugende so nko kumwaje hurira mwiho bwoba mureke kuteka byinji ningashumukanyendera propaganda y'abantu so ejo yabera story yo mwami Vian director wa Shivia Technical Services kuramataka zamataka no inde uriya hero nunda kumbe kenshi ningasino bokubora kune mukora abayonka ninga no bokubora kune yo muntu nabasacho nabakuno yantu bakoraho konka tubetaka abafunde munonga but right now muza kubafuna because Ankole Media is for obucha tebwa mu stamp Ankole Media imangu nkiza kukora so waba ine kiruto cyo kombeka nja muntu nayijaje tinyonyenda kombeka kitanga aba ine plan ye ninga buri kimwe cyo nimwe nchendera nimwe na plans ntuzikoraho so construction right from scratch netandikira Shivia Technical Services so nabandi brothers parks kandi gwari umwami Vian kandi akushobora story yo kwizire kwika kurga from being core business ya mobile money now owning a construction company. Do you know how much that means? So savage ya kutwara wakachito basi kuriba ibyo byanagamba nibyo sakija kubahereza katakonka kimwe bibera abantu abakutureba abantu abakutureba niza kubibaza abo kureba Ankole Media mwe bare munonga so ninjare katuze kambirikaho ebenani mbagambiraho ubundi umuntu ndijo nakaba motivated n'abakwita go habuzi nimbasa kuba haburamu abakora bo mumbera nkiyinani mbatebezaho so savage yaza kutwara taking around bagano